July ni somni ni lai ni sang ni somni pani ni e Mizoram zonal thir tu le ngai thatu zong te in jawa in du sangna chibai thami kan buk le cheu tun trum kan video hian khovel chanchin thar ngai dom le beng fa tak beng tiwar tak ngai thlak lowatana ui om hlia te kanan chop chuak le don ani ngai thlang o kholum ut chuak takin Europe khothlang lam atuam nu le ala zia om thailo mek lain mar lampo atuam bel tan mek France le UK a chuan kholum ut chuak tak a thlen dona wanga inral rin ati chuania heti la hian Spain a chuan alum hle towa degree somli pathum atling phak to ani France Portugal Spain le Greece a ramna sa taka kangin chung ko sangtel mun hima suan ania UK a chuan alum berni anton ngeirin ania mithiam te chuan France drum hun then kata po kholum ter hlel om tak a thleng ngei don ni in an soilok bok Spain ma thanglama Zamora region a chuan ram kang wangin mi pani an thia rel kong nai taka akan boka wangin rel kalti topri ani Portugal malama po ram kang tlanchia san tum pitar le putar nupa an kang lumbok France ram hun sang ta chuan alum berni an tong hloma khothlang lama nantis khopuya chuan degree somli pani Celsius ani hiala tu hnaya ram kang awang hian mi sing thum chuang tlan cheto in emergency shelter siama anom hloma ramsa sang khat chuang omna sahuan te po senghoi jinga atel chim thlang lama khwal jin te tlo tam mun Gironde region chu atuarna berni in France ram hun sang atanga kang thel tu ten mun nia ram kang thel na tokin karmasa chung khan ram hectare sing khat sang kwa zathum chuang akang chetowa thole ni khan thithot zong a in thlak awangin Bordeaux khopui chu mei khucha takin abo pha bok Gironde regional president Jean-Luc Gregy chuan karil ruwa om ber chu ram huai che na ani ti hiani ati ram huai octopa sangmai ania a huam zau tola malama nunglama le lama tangin alo thoka kholum lutuk thi le boruak nong om lo lutuk wang ania ram huai ani rungat mai be a har sa em ani ati thotan ni khan kholum lami degree Celsius somli akaya tholenia niam deuh be seini ma se adang lam lowa aro ema thli tho hoizong adang lam deuh ringa thung kholum hian malam le ko chak lam atuam tan zuya mi satelin an chu sanin ma thangkila Britania anpana me kangin thlai china bi hectare sang khazali ati chito bok thotan ni kha UK a chuan alum berni ania England ko chak lam Suffolk ka chuan 38.1 degree Celsius atlinga khochin zirtu ta chuan degree somli lai kai the ani thu le England lai li malam le ko chak lam po awom tel don ni in an soi kholum ut chua takhian inkalpona po ti buai zelin rel zintu thultir ani nuala Londona Luton airport a chuan an tlan kong asat lutuko wangin thlona then khat zintur an thul lombok Netherlands a po thotan ni kha kumina alum berni ni in degree Celsius somthum pathum point paruka kaya thole ni khan mun then kata chuan degree somthum pakua a hol phak ani khochin zirtu te chuan kholum ut chua takhian marlam tuam zelin Belgium chimlam kil Germany khothlang le chimthlanga chuan degree somli ani thei hialan ringa Germany DWD weather service chuan July sang ni som paku khan Duisburg ka degree Celsius somli pakhat point pani ni in hei hi andrama alum berni ani antia an thupong tu Andres Friedrich chuan thole ni khan River Rhine luidunga chuan hetiang vela lum hi ani tia soi Spain le Portugal a chuan kholum lu tuk kai noya mi sang khat chuang tun hnaya thitowa ma thanglama Locasio ramkanga pathiani khan kang thel tu pakhat athia kumsong ruk pakomi beram veng tu hi thotan ni khan arwang muani Portugal a hian kar tangani ngani khan degree Celsius somli pasari akai hemmea July thla a alum berni ania anram hun tamjok chu National Meteorological Office IPMA chuan ramkang achua mai theina hun nia soin inral rin dar a khong ri ani Portugal malam markar vela kho engmaza chu ramkang zau zela wangin mun hima lak chuania
Peter le putar kum somsari borvel kar atlan sia tum te chu kang bein manin an thia kang thel tu te chuan hmun thuma bein mayor chuan ram hector sang thum chung a kang cheto ti soi thu nei tu te chuan kum sang ni som pasari ram kang na satak ni som ruk paruk zet an thina ang kha an ton le an hlau le ani Spain a chuan hmun som ni vela ram kang thunun lo aloma mun him lam panatlan chiami pakhatin rel atanga video alaka chuan malama Portugal nena anin rina bul nai rel kong sir ton tona kang mei na setakin rel chu a hual ti alang talan to thin angin sigle sa in thlak na sa wangin khovel puma kholum u chuwa tak hi ana tol tola adai rei tol tola soilo ka har tol tol boka khovel pum hi industrial era hunlai a in 1.1 degree Celsius velin alum to zokani US Secretary of State Antony Blinken chuan nimin ni som bakwa July sang ni som ni pani khan US State Department boss a human trafficking report release ceremony athu soin khovel pum huapa mihring insum dona do dal konga mi tholok berber te hena choi moina ahlan Myanmar Afghanistan North Korea Cuba le Iran ramda chu mihring in chhorluina lama alang sar ber ramte ania kumtling lo sipaya tan lui tir le mipat meichia na konga kumtling lo te khuai khem chung changa po dan an bo chena salia chu tianga mani mihring pui te chunga pui khoina thlenga Russia rampo atel veni US Secretary of State Antony Blinken chuan khovel puma human trafficking tuarna sa mihring maktadoi somni pangavel anom thu hriat ani thu asoya US sarkar in sani sompuri ta tangin alo chin chia dan chuan Myanmar ram hi human trafficking warber ram pathum zinga telpha kumin sang ni somni pa ni po hian ala danglam ri chuang lo ani kum sang ni somni pa ni report in atalan dan phei chuan kup military council sarkar hian mipui civil mi te chu ral thung nen ri grapin a chorluya chung zinga chun no pangle me chia pon telani military council sipaiten operation anei na muna puak phur turin kumtling lo thlengin an chorluya sipai fir fiakte an che na tur buk le kem building sakna muna po lo nei lovin an chorlui thinani indona muala phei chuan military council sipaiten khotual mi an man khom ja chu mathia mangin human shield atan an mangfo ti hriat ani bok yangon khopuya thingtlang khuwa atanga kut na thoka eijong migrant worker min wei khatvel chu sipaiten thunei nan pong lak nu in ram aboi chiama wangin an hatho an chan veka chung zinga atam jok chuan Singapore Malaysia Thailand le China rama na thor tur be sein Burma ram an cho sanani ani hi mihring hmanga sumdona boya lu thei din hmuna an omni in soi ani bok Russia President Vladimir Putin chuan nimin khan Iran atlowa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nen anikom President Putin hi Russia and Ukraine arunwa Soviet Union ni thin rampor lama ajin chuana masaber ani khothlang ramda chuan Ukraine ado wangin Russia economy ti chetomin hrekna lian tham takan siama hei wangian Russia point khothlang ramte hoisanin China India le Iran chu inzomna thajok nei pui atum mek ani tun hnaya Russia official te chuan Central Irana airfield chu tum ni anlo to boka White House chuan Ukraine beina tura Iran drone man atul thut puwa man ani theidan tur anen fianin an soi US President Joe Biden an Middle East ramdang Saudi Arabia atlo tanga ni thuma Putin hian Iran ko pui te ran hi thlengani Iran Supreme Leader Khamenei nen hian meeting an nei thunga na ani Putin a foreign policy advisor Uri Usakov chuan Khamenei nena impona thatak anei hi apoi mole ati in ram pani te in lai chin na le khovel huap thil danga po in run ton anen in biak na thatak ama puin an lo nei to ani ti Putin hian Khamenei baka Iran President Raisi chu nuclear deal chungchanga in biak na ani pui bokang Putin an Iran atlo lai ve khian Egypt President Tayyip Erdogan po zinve in huaitu pani te hian Tehran Ukraine Black Sea grain thon chua chun zom zelda tur an soi dun dor ani Russia le Iran hian khothlang ram te do zongin Syria President Bashar al-Assad an thlop tu an soi to bok kum som ru pokomi Russia President Putin hian COVID ripui leng wangin tun hnai kum ni chung chu ramdanga ajin chuak tam lo lia
February ni somni palia Ukraine an runa wangin an boi chun zom le bokani Soviet Union ni thin ram pon lama ajin chu an nun ber chu kumin February thla China rama ajin kha ani India lo nei tu pol in zom khom Samukta Kisan Morcha SKM chuan an thil phu zinga pakhat minimum support price MSP ngai tura sarkar lai puin committee adin chu an pomlo he committee hian sarkar in a thiatak farm law thlop tu te an tel nin an soi sarkar lai pui chuan hun rei tak lo nei tu ten an ro dala wanga farm law pathum te asun le nuwa minimum support price MSP chungchang ngai tu committee din hi atiama a intiam atanga thlariat nu tho tani khan he committee hi dinin chairman agriculture secretary Louis Sanjay Agarwal ruatani SKM ayo member pathum da telani SKM tu Abhimanyu Kohar chuan nimin khan minimum support price MSP panel an pomlo thu hi soin SKM non political leader ten meeting kan neya tu kal rong te ha sarkar panel din hi an pomlo vekani sarkar in committee a lo nei tu tu ada te hi Delhi board ra farm law du lo na kan lan tir chung jong po engma ti velo he dan du lo na lan tir velo te an ne ti Kohar chuan MSP panela hian company lam ayo te datel an ni in asoi bok lo nei tu pol in zom khom pol SKM waya ramchung mun rang lo nei tu te chuan Delhi board dara soiji lo tak farm law pathum te su le tura sarkar lai pui Putin kum khat chung zet lungoi lo na lan tirani lo nei tu ten nor an hoi hot chun zom rang nuwa ni kum November thla khan sarkar lai pui chuan farm law pathum te chu a thiat le ta ni Prime Minister Narendra chuan lo nei tu te thil put minimum support price MSP chungcha ngai tu turin committee din atiam bokani thotan ni khan agriculture ministry chuan MSP panel din ani thu puangin chairman Sanjay Agarwal dani in member Niti Awak member Ramechan Agri Economy CSC Shekhar IIM Ahmedabad atagin Sukhpal Singh le Commission for Agriculture Cost and Price senior member Navin P Singh terwatani ani ba ka het lo nei tu lam ai otan national award po lo dong to Bharat Bhushan tai SKM member pathum le lo nei tu pol dang thi member pangar watani bok farmer cooperative IFFO chairman Dilip Sangani le CRNI general secretary Binod Anand tepo tel ania agricultural university senior member central sarkara secretary pangale Karnataka Andhra Pradesh Sikkim le Odisha chief secretary tepo antel bok Lunglei Borsa Pisa in Lunglei district Barmaral tan omzat a chinchi adan le khotlang huai tu ta chinchi adan ai nang to lo hle ni in soi ania ral tan then khatte Mizoram sarkar siamsak temporary ID chu state danga lekha zirzom nan an mangjui ti in soi ani thudon danin Lunglei deputy commissioner Pisa in July ni som pakhat thlenga a chinchi adanin Myanmar ral tan sang ni som kwa panga omek ni in ansuya heti mek lai hian Lunglei district chunga khotlang huai tu then kata chuan DC Pisa chinchi ain an ven chunga ral tan an tam thu an soi thungani ral tan ten an mamu an soi reng hi village level committee on Myanmar refugee kal tlang chawa dil to tur ani thule village level committee ten ral tan thleng thar anomin DCI mo nodal officer rai bo hria tir turania heti mek la hian khotlang huai tu then ka chuan an in hria tir ngai to lo owanga chinchi an har sat thu an soi bok tun haya veng pakhata khotlang huai tu te chuan ral tlan thalai mi somthum vel an khuwa an lo thlen thule khotlang huai tu ten temporary ID an boipuya an siam saknuwa state danga lekha zirzom na turin ID chu an hmang chun zom ta jok thu an soi viewer ta zinga kan channel min la subscribe saklo te khan mino subscribe sak ve ngei turin atop nan kan an som vele du chuwa kan video upload thate in lo dona ilo mungal zel theidan in tam po samjok nan notification bell kha in metanga ola in da don ya